Om Swastiastu, Wasanti Tiang Putri Dewidana, Tiang perwakilan saking kelas Loras Mipa Siki, Jagi Metembang, Sani Memute, Kidung Kasmaran. Kidung kasmaran inayang tresnan belini kapingin adi bungan tenang belini kalau ganti ngakosan surah adine nanti ke adi sampun ngelada mana buka cicingan kesan sayang dengan beli di badangan suwe sampun perlindungan dosa balasan surat adine kadirasa gambang kena beline bukan bergantung tanpa cantik. Kalau ganti ngatosan surat adine nabi ke adi sampun ngelada mana buka cicingan kesan serang gelangau bali di padaran suwe sampun perlindungan dosa walasan surat adine kadirasa gampang kebeline bukan bergantung tak bercanda suwe sampun perlindungan dosa walasan surat adine